сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми 15. برای چی من لرزیدم ها؟ اینقدر سرما از کجا باشد؟ واه، این چی گپ؟ برای چی همه جا سبز سفید؟ از آسمان آرد باریده است مگر؟ این صدای چیست؟ واه، بهاولی گرگ در آمده است. وای در کجاست؟ барф боридаст ку? вафодор, чӣ гап шуд? барои чӣ медавӣ? бежан, баҳавли гург дар омада пинҳон шудааст. ана гӯшти улос мекашад. сабр кун вафодор. манижа, салом. медонӣ чӣ? баҳавлии мо гург дар омадааст, улоз мекашад. кани гург, зимистон омад, бежан. медонам зимистон омад. ана барф боридааст, лекин улоси гург аз куҷост? гург не, шамол улос мекашад. аз куҷо медонӣ? падарам гуфтанд. мо аллакай дар берунем, ҳавлиро аз барф тоза мекунем. манижа, магар шамол улос мекашад? бовар накунӣ, ба берун баро. лекин аввал либосҳои гарм пӯш. ман ҳозир ба хонаи шумо меравам. биё манижа. ту хунук нахӯрдӣ? чаро хунук хӯрам? симурғ гуфта буд ку ман акнун мӯи наву ғафс дорам. зимистон фасли нағз будааст. бежан, акнун биё барфбозӣ мекунем. не, барфбозӣ намекунем. ман сахт хунук хӯрдам. бозӣ кунем гарм мешавӣ. ман ҳам аввал хунук хӯрдам, баъд даву тоз карда гарм шудам. кани маро сурде? ту ҳам хунук нахӯрдӣ? ман ҳам парру боли нав дорам. ба ман ҳам зимистон маъқул аст. салом манижа. салом бежан. ана зимистон омад. барфи нав муборак. ташаккур. манижа, барои чӣ шамол мисли гург улос мекашад? агар шамол сахт вазаду ба ягон чиз бархӯрад, садои улос пайдо мешавад. ягон варақро гирифта ба лабат наздик оварда ба теғаш пуф кунӣ, ҳамин хел садо ҳосил мешавад. ана, боз худат санҷида бин. акнун ман дар бораи зимистон як чизи нав фаҳмидам. ман ба шумо боз як чизи дигар мегӯям. аз осмон миллиард зара барф меборад. ҳамаашон шашкунҷа ҳастанд, ба нақшу нигор доранд. лекин ягон зарра барф ба зарра барфи дигар монанд нест. оҳо, анаю инро бинедам. бежан, барои чӣ дар шишаҳои тирезаи хона нақшу нигор кашидӣ? имрӯз магар ид аст. вафодор, нақшу нигорро сармо кашидааст. магар сармо даст дорад? барои чӣ механдед? ман донистан мехоҳам. симурғ гуфта буд ку надонӣ, шар надошта пурс. дуруст мегӯяд вафодор. пурсидан айб нест. наранҷ вафодор. бегоҳ вақте ки аз кор баргаштам, дар бораи зимистон чизҳои аҷоиб мегӯям. ҳозир барфбозӣ кунед, бобои барфӣ созед. лекин дар берун бисёр наистед ки мабодо бемор нашавед. манижа, биё симурғро даъват мекунем.
вай ҳамеша ба мо қиссаҳои аҷоиб нақл мекунад. бисёр хуб мешавад. ёд дорам вай дар бораи баҳору тобистону тирамоҳ чӣ қадар аҷоиб нақл карда буд. Симурғ! салом, Симурғ! салом бачаҳо. Симурғ, мо ман аллакай чӣ хостани шуморо медонам. шумо акнун дар бораи зимистон донистан мехоҳед. бале, Симурғ. мо ба сайри зимистон мебароем. баҳор, тобистон, тирамоҳ, ана зимистон. зимистон пас аз тирамоҳ меояд. бале, пас аз тирамоҳ зимистон меояд. зимистон ҳам 3 моҳ дорад. моҳи аввали зимистон декабр ном дорад. дар моҳи декабр ҳаво хунук мешавад. дарёву кӯлҳо ях мебанданд. заминро кӯрпаи барф мепӯшад. барои ҳамин ҳам либоси гарм, пӯстин, палто, мӯза ва телпак пӯшидан дар кор. боз даст пешак, то ки ангуштон хунук нахӯранд. Симурғ, замин сахт хунук мехӯрада? не, манижа, агар барф борад, замин гарм мешавад. барф кӯрпаи замин аст. дар зери барф решаи гулҳо, донаҳо, дарахтон, гиёҳҳои ҳархела ба ҳузур мехобанд. аз ин сабаб барф бисёр борад, деҳқонон хурсанд мешаванд. агар барф наборад чӣ? агар барф наборад, замин ях мекунад. решаи бисёр гулу гиёҳро сармо мезанад ва баҳорон фақат қисми ками онҳо неш мезананд. аз ин сабаб барфро нисфи ҳосил мегӯяд. барфи бисёри зимистон оби фаровони тобистон аст. барф об шуда дарёю кӯлҳоро лабрез мекунад. бигзор дар зимистон фақат барф борад. ман ҳам розӣ. бигзор барф бораду барф борад. ман аз сармо наметарсам. ҷашан, вафодор, ба нақли Симурғ халал нарасонед. аввал то охир гӯш кунеду баъд фикратонро гӯед. дар фасли зимистон боз чӣ мешавад, Симурғ? ҳа, хуб шудааст. бисёр ҳайвонҳо пӯстинчаи тобистонаашонро бо пӯстини гарми зимистона иваз мекунанд. баъзеи онҳо ба хоби дуру дарози зимистона мераванд. онҳо тамоми зимистон то омадани баҳор бедор намешаванд. дар моҳи декабр рӯзҳо хеле кӯтоҳ ва шабҳо хеле дароз мешаванд. 21 декабр рӯзи кӯтоҳтарин ва шаби аз ҳама дарозтарини сол аст. боз дар охири моҳи декабр иди пуршукӯҳи соли нав фаро мерасад. бобои барфӣ омада ба мо тӯҳфа медиҳад. ба сақчаҳо чӣ? ба ту ҳам тӯҳфа медиҳад. ура! кошки соли нав ҳозир мерасид. Симурғ, баъди соли нав чӣ мешавад? баъди соли нав моҳи дуюми зимистон январ меояд. дар моҳи январ ҳаво чунон хунук мешавад ки берун баромадан ҳам намехоҳӣ. вале либоси гарм пӯшида чанабозӣ, лижаронӣ ва конкитозӣ кардан мумкин аст. агар хунукии сахт набошад, барфбозӣ кардан мумкин аст. фақат беақлӣ карда шӯшаҳои яхро хӯрдан мумкин нест, чунки одам шамол кашида бемор мешавад. дар фасли зимистон бисёр бачаҳо
به احتیاطی کرده زکام می شود. انا بعد تبشان بلند می شود. شبی دراز آهواه می کنند، روزی دراز می زلفند. در خاطر دارید که زمستان فصلی احتیاطکاری و هوشیاری است. در زمین سخت لغزانک فصل زمستان احتیاط شده قدم زدن در کار. اگر پیرمرد یا کمپیره را بینید از دستش گرفته یاری رسانید که از جای لغزانک گذرد. باز در زیر بام و دیوارها نگردید که از بالا شوشه یخ به سرتان نیفتد. اها، زمستان پرخطر بود است کو. بله، اگر سراسیمه و پریشان هوش باشی فقط زمستان نه، تابستان هم خطرناک است بیژن. سیمرغ از برف سکچه برفی هم ساختن ممکن؟ البته ممکن، حتما میسازیم و باز یک وفادار دیگر میشود. فقط برفین. فوریه ماه آخرین فصل زمستان و ماه کوتاه‌ترین سال است. آن همگی 28 روز است. شاید برای آن که هرچی زودتر بهار آید. با وجود این در ماه فوریه هوا خیلی خنک می شود. زمستان زود رفتن نمی خواهد و با تمام قوتش مقابلیت نشان می دهد. اینقدر یک راو بوده است زمستان. سیمرغ باز در زمستان پرنده های خردکک از خنکی اذیت میکشند، برای آنکه از زیر برف پیدا کردن خوراک خیلی دشوار است. بیچاره ها، با آنها چه خیلی یاری رسانیم؟ دلم با آنها میسوزد. برای آنها دان خوراک سازید. با دان خوراک نان ریزه و گندم و ارزن ریزید. آنها خرسند می شوند. خوب گفتی سیمرغ. از پدرم خواهش میکنم همراه دان خوراک میسازیم. بچه ها، شما هم با پدر و مادرتان برای پرنده ها دان خوراک سازید. خوب؟ البته میسازیم. دوست رو یکانم، اکنون وقت رفتنی من شد، چون که شما درباره زمستان بسیار چیز فهمیدید. امید دارم که در واخری من بعده شما را شاد و خرم و صحت و سلامت میبینم. البته سیمرغ. خیر سیمرغ، رحمت با تو سیمرغ. خیر سیمرغ دانا. باز دید سیمرغ. انا چه فصل عجایب بوده است زمستان. زمستان فصل ثوابگیری هم بوده است. با من زمستان خیلی معقول شد. افسانه‌ای. منیژه، من اندک گرسنه ماندم. حاضر چای گرم و کلچه و مربا باشد. بود حسیبچه باشد. من برای تو حسیبچه میارم. این طور باشد رفتیم به خانه ما. حاضر اول با بچه ها خیر و خوش کنیم. تا آخری آینده همسالان